sang ni somni pathum April ni linia Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te in Java in Chibai kan buk le thau achu Russia le Ukraine in donain angmong kalzela India media the print in voin chamhalama report unpack dan chuan India sarkar hian ngai tu na film tak sengin khoilam nge aon jok don ti hi ati chian ahun to hlea China nen hian engtik lai mai in thian thatak ani thei to don lo ti chu line of actual control a thil thlen dan jong jong atang hian alang toa chu wang chuan Russia hian India hi a partner pakhata angaya ni chuan first choice a ada tur ania mase chu tilovin India a in China chu da masak ania Russia le athurwal puite onjong athutluk na asiamani chuan Russia laka hian number 2 ni na a hodona mase US le asangoi zon puite a onjok ani chuan ham thatna thajok India tan athen sakmai thaya India hian amalam hunatana partner tur athana hian thutluk na diklo jok asiam hi arem to lawani anti heti lai hian India media rang ta chuan voin lama report unpack danin India Prime Minister Narendra Modi chuan Indian Army tenhena inral rin dar havoleta Indian Army jong ta chu ramdang telaka tranga nek na thar tong thut thei ani wangin chumilaka inveng film khurtur le in dona machon mai thei tura in pai turin hriat tirna ati chuak ani Mase Prime Minister Narendra Modi hian engtiang takin nge ramdang telaka nek na India in ato turle sipai thachakna manga in nek na thar hi engram laka tangin nge to ain rin ti chu India Prime Minister Narendra Modi hian asoi chiang lo thung ani India Prime Minister hian he thu chua asiam ma hian nimin lampanga kanchan chin thara kanron puan tong khan NATO US regular representative chuan NATO chuan India tan hian kongjal takin ahongani ti alo pungjar toa hemi nuloka hian India Prime Minister hian Indian Army commander sang tanena inral ring turle nekna thar anton thut po beile thei tura input sai turin hriat tirna ati chuaka ti chuan he chanchin thar ne na ngai bel thei turin the print hian report unpack jaldan chuan India chu Russia laka tlaklum jok in chu na kalchho meka China nen in tlan siak na kong hanzo meka hian frontline a anding mekani tin han reporta Russia hian Ukraine arun hun chung hi kumkhat chuang jat mai hanitoa hemi chung hian international politics clear dan le avirvel dan chu danglam tak anitoa ama jongjong ai khan thil atheng chiang tiala Russia chuan hengram pani India le China ta hi alaka thlum jok tur tena tan Russo Ukrainian war anti mai Russia le Ukraine indona kalmeka China le India in hein dona chungchanga comment unpack dan chu te phung pakhata amanga mase India le China hi raminang lo tak ania China chu dictator roral noya om ania chuti rol chuan India chu democracy ram hani wangin engtika ma Russia le Ukraine indona hian China hi Russia laka atlan khal theidon lawa India hian du than tu diktak asiam atul don tani anti the print hian an report jaldan chuan Russia tan hian he indona hian nena kong engma in hong aum tolawa indona chu ache vela ramjongjong abik takin greater western hotanen an machon ani deu bartoa Ukraine thopna petu western ramrang ta hian an thopna pek hi alien tiala chuthil laka nena changtur chuan Moscow hian harsatna atok ngai dona chuti huna chuan Beijing emo India mo tranpuina hi amamo ngai don boka mase India tan chuan langsar taka Russia tranpui chu thilti chi ani don lopa China ro chuan hei hi a hrelawa tunthenga indona kalchho meka China din mun chu chiang takin alang towa Moscow nena relationship anai jongjong ta chu indona akalai mek po hian nasa takin antipung chho mekani antipo military le ral thuam lampanga Cold War hunlayang mai khan tuna hian boruak aso sang chhotan don chawa America le atho pui ramrang ta hian global politics sa Soviet Union laka khan ne na ropui takin anlo changtoa
ti chuan India chuan du than tur pakhat anei ta Western ramsang sang tele US le athurol pui te hi athlop don nge Russia athlop jok don ti hi anita mase balance power chu amang thai don lawa khoiram jok jok emo on lam nei lowin ngoi rangin haum thaya mase chu atan hian thil thaber ani don lawa global fight chu akhoi ve po hian an kalpui me ka khovel ramsang sang te an thurol puya somin an beton mek ve boka Cold War wanglai aya nasajok khan boruak hi aso sang tiel don in ashriata chu wang chuan he boruak in lumlet kara hian India chuan neutral role a play hi arem don lawani antibok the print hian India hian chumi chu azom jok atulani ti chengkuang takin soilo ma sela voin lama thuchua ansiam jongjong atranga halandan hi chuan India hian US le athurol pui Western ramsang sang te hi aon jok athat an ringani deuh bera chu India sarkar po hian athil ti turnia anren thu an soilang boka India hian man molo le film khur takin he du thana siam tur hian ngai tu na aseng meka ama jongjonga athurol pui le ral thom chikrang sang achok lu na narber pakhat Russia chu indona aboi meka hemidan chan hian China leader Xi Jinping chuan Moscow ne na inzom nang het jok siam turin malak na anei chomek zela mase US le Western ramsang sang ta chuan India hi thau thalawin Russia la ka po ngoi an chu tir meka hetianga convince thai ani chomek awang hian India hian US le athurol pui ramsang sang trangrol pol ta hi a on jok nge an ring tabok ane ti chuan voina India Prime Minister Narendra Modi hian ramdang lakatrangin nekna thar kan machon mai thai ni tia asoile Indian Army ta chuan chungjong machon thai tur chuan inbuat sai ama moni tia asoi chua chungchanga hian India hian China lakatrang hian nekna na tak ama chon mai thaya the print in report anpek jaldan chuan India Prime Minister Narendra Modi hian Russia hoisana US le khothlang ramte India hian azom hunhuna chuan China hian amma jongjong Russia mit mai halo ventrin chu ven ngai tolowin nekna thar chu aron nei nge anring bok ane hemi chungchanga hian comment lama in ngai dante lo sai thau turin kan som cheu ane Russia le Ukraine indona wanga international politics chu hetianga ain lumle danglam chhomek lai hian the Jerusalem Post le Reuters news agency ten voina report anpek dan chuan Russian Wagner mercenaries group an hautupa Yevgeny Prigozhin chuan India taima chuan nizan lampanga khan thuchua asiama thatam tak chung khopuin chua indonarap thak tak athen nuwa Bakhmut khopui chu an kuta an la fel thaita Bakhmut khopuya city administration building chunga chuan Russian flag po phar anitani tin apuang jar ani heti role hian Prigozhin hian kan melma te chuan western part lampanga in concentrating chulama chuan beipui thakna annei meka indona ro hichu atop mai don lova tuna hian indona chunjom mek zel halani tin apuang jar bok ani hemi chungchanga hian Reuters news agency chuan Russian Wagner group head Prigozhin thuchua hi tundin muna chuan finfia thei ani lova Prigozhin hian Bakhmut khopui chungchanga hian amma khan ne nan chan thu advance takle hunlo taka alo puang towa chuwang chuan Bakhmut khopui pompui an control na hnuaya anda theita ni ti apon po hi rin thiam ahar sa hleni tin an report bok ani hetianga Reuters news agency thuchua an siamek lai hian news 316 report anpek dan chuan amma deulok khan indona chu nasa takin akal chhotowa Wagner group head Prigozhin hian ral thuamle silai mu te puak thai thil chi hrang ammunition te chu antla chamme kani ti alo puang zo chau towa heba ka hian Ukrainian army te chuan thu mai nilovin practicalin tuna hian Russian sipai te chu nuai me kani tin nizan khan thu chu an siam pokani tin an reporta hebang hian Prigozhin hian Bakhmut khopui an control na hnuaya an da tak thu apuan hian khovel media hrang te oi a hlovak lo ni in a hriatani Bakhmut khopuya indona chungchang hi kan han thlir bing big fo thrina
achan chu Russia in Ukraine arun mek na hian Bakhmut khopui hi Russian sipai te anin concentrate na mun lian ber ania chuti rol chuan Ukrainian Armed Force te po helai mun hi ven him tuma anin sorbing na satna ber mun ani bok ani ti chuan voin channu dar ni vela Al Jazeera in live update anei dan chuan Wagner Group head Prigozhin hian Russian flag chu Bakhmut administrative building a chuan zar phar ani tani tia apun baka Bakhmut khopui pumpui chu kan control na hnuaya kan da tani tia a claim thu apuanga mase he thu apun rol hian kan melma Ukrainian Armed Force ta chu western part lama anin concentrate ta helai hmuna hian indona lian tak athleng me kani ti asoi chuak boka hei hian Bakhmut khopui pumpui chu uncontrolled na hnuaya an da lo ti anem heta Ukrainian military analyst Oleg Zhdanov chuan Prigozhin an thu chua asiam hnu loka hian karmasa karkalta khan Russian sipai ta chuan Azom metal plant hi uncontrolled na hnuaya an da toa hei hi kan pom thlapa mase Kyiv force ta chuan kan ram minrun mek tu Moscow sipai ta chuan direction frang kil tinatranga tumsam ni panga zat mai nataka minnor na zongjong chu Ukrainian pasal thata chuan dang chatin tun thleng hian dan be anlani mekani tin apuang zar ve thunga kan melma Russian sipai ta hian city center hi marlam panga tangin handon beya hei hi van boru ka tanga air strike manga in be na ania Moscow sipai ten he be pui thak na handon kalpui hi video footage po tam tak mutur auma until tumber nielang chu Bakhmut khopui hi azawaya uncontrolled na hnuaya anda theina turani chuan Ukrainian Armed Force ta chau bitum lowin mipui ta chen na mun in tam tak an chua san to ta chu nasa takin han bom chia hei hi voin thlenga Russian sipai ten Bakhmut khopui full control tuma beipuyan thak dan chu ani tin asoi lang bok hetianga Bakhmut khopui chungchanga thuthar au mek lai hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Poland atlo donani ti apuang zara naktuk tukle nilai nia hian Ukraine President Volodymyr Zelensky hian Poland ramkhroi tu te abik takin Polish President te Foreign Affairs Advisor Mersen Zedek-tenen in muin meeting nei antum dona President Volodymyr Zelensky hian Poland lo atum na chan hi Polish President Andrzej Duda hian asom wang ania Al Jazeera hian hemichung changa report anpek chunjam dan chuan Poland ramkhroi tu tenena meeting anneina tura hian anthu pui ber tur chu security situation chungchang hi ania Ukraine security chungchang te Poland security chungchang te soi ho ani dona mase hei chau hi thu pui an khel ho tur ani don lova economic le political support Ukraine nena Poland hian apek thaidan tur chungchang te ansoi ho don bok ani Russian media trend khat ta chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian Poland ramchunga Ukrainian raltlan te omna mun chu tlo atum don ani tia anpuan zar chu Ukraine le Poland ramkhroi tu ta chuan thudik lo ani tin an hnol thu anpuang zar bok ani hetilai hian voin tlai dar thum vela khan Al Jazeera chuan live update annei chunjom danin Ukraine chuan Russian sipai ten Bakhmut khopuya city administrative building a Russian flag anzar tani tia anpuan chu an hnol thu thu chua siamin antar langa Ukraine hian thu chua an siama antarlan zeldan chuan Bakhmut khopui chunga hian Wagner Mercenaries Group tale Russian elite force sauta hi mason lei thailawin tuna hian dancha me kan nia Bakhmut city administrative building uncontrolled na hnuaya da tur hi chuan mun hlataka anlo meka antan thilti thei anilawa chuwang chuan Wagner Mercenaries try to Prigozhin thu chua hi dot dang avor darle ani tin anpuang zar juile ta ani Ukraine Eastern Military Command thupuang tu chuan Reuters News Agency nena report apek danin Russian force ta hian thu chiang kuang lo tak tak mai anvor dara flag hi anzar nia ansoi chu thiloi om lo tak ania heba ka hian he khopui pumpui an control na hnuaya dain an capture vector nia an puan zar po hi dot thu thang an the dar mai ni tin asoi bok
city administration building chunga hian Russian flag alawin zarani poin khoilai toilet amo anlo da ani mai thaya chumi ni lo chuan city administrative building hi Ukrainian Armed Force ta chuan tun thleng hian khau takin ven himna kanla kalpui zelani atibok heti lai hian nimin Sandaya Khan Russian war blogger tia ansoi thin Vladen Tatarsky chu Russia in Ukraine ramchunga military operation akalpui dan chungchang discussion neya akefa anomek lain bom thokna takmai manga be ania heta hian nunna achanji ngala hetianga discussion tanaya thupon chhuana tana ain bunna mun hi Russian President Vladimir Putin silent na St. Petersburg ania Russian authority ta chuan report anpek danin mipui somthum chuang jatin he bompu ka wang hian hliam na tak an tura heng hliam tur jinga mi som ta chu grave condition tia an soi thin thimai thai din munading an ni tin an report bok investigator ten report an pek dan chuan he tianga Russia thop tu blogger lar takmai Tatarsky thana chungchanga hian uluk takin an sul nu te chui chiana investigation nei ania kan chui chiana tanga alan dan chuan bom hi thuruk ni in bom chung engemoa khung ania ti chuan bom apu malok khan rin hlel mi pakhat chuan Tatarsky nena hian present apea hethil pek apek nu loka hian bom thokna tak mai hi apuak zuita mitam takin liamna tak antur ta ne tin an report ane ti chuan voin tlai lampanga khan rin hlel an nei hi an man thu report aum le ta Russian Investigative Committee chuan Vladen Tatarsky thattu nia an rin hlel poi khoi tu nian pu hi Daria Tripova ania Russia in Ukraine arun tran tiratranga dodal thin tu ni tin an pongjar bok ane The Guardian in report anpek dan chuan hethil thleng chungchanga hian soizui tur tam tak awma Russia chuan anram chunga protest nei tur mipui ta chu an het mit thaya mipui te au chuak ngam lawa an ka hupsak an ni thaina chan hi Russian President Vladimir Putin chuan he in dona chungchanga hian dan khau tak asiama in dona warti trongkam chu man aphal lo boka Ukraine anrun mek na hi media zongjong point special military operation tipa ka soi arem tilawa tin mipui ama dodal tu le he in dona dodal tu ta chu man khomin tanina an khunga thren khat chu an that bokani tin an report ani hewang hian Russian mipui he in dona du lo tu le an tha tu te tanga in unaw Ukraine run du lo tu zongjong te hi Sarkar dal zonga engma chetna nei ngam loin an ka hupin sak an ni ta ni tin an report bok ma se Russian mipui tamjok hian he in dona hi an thlop lo ti ro chu khovel media hrang ten Russian mipui te ngai dan an lakna Paul Rizal atangin alang chiang hlani antibok tin blogger lar takle Russia in Ukraine arunna thlop tlat tu Vladen Tatarsky tha anina khan Russian Federation chuan official in thu chua an siamta Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan St. Petersburg ka achen na hmuna Vladen Tatarsky bom manga tha anina hian Ukraine chu ain rol nge yani ti Russia Anti-Terrorism Committee chuan an fin fiani tin an puang zara heiba ka hian he chet na le tual tha na rap thak tak mai hi Kremlin chuan firfiak pol ta chet na angaya poi khoi tu niarin lela an man tak Daria Tripova hi tuna chuan tanin chunga khungthran mek ania firfiak polte an chet thin danang maya a chetawang hian a hu to Kremlin chuan a pengai donani antibok ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo jong song te khan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lo inen kol thaula Rainbow Mizo channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia